Хлубзеква, агареп суах телехопшра. Абсо телехопшра канала шафера хопшуета информация от амшикшара. Аԥснахадара Рауль-Ҳаџьымба ашәарҭадаратә хеилак аилатәара мҩаԥигеит Қырҭтәыла иҟоу аҭагылазаашьа инамаданы. Абри атәы аалыцҳауеит атәыла ахада ипресс-маӡаныҟәгаҩ Наала Аҩӡԥҳа. Рауль-Ҳаџьымба иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи аамҭазы Қырҭтәыла амчрақәа Аԥсны аганахьала иҟарҵо аҳәамҭақәа дкылашьа шрымам. Атәыла ахада иҳәеит ихьыԥшым ҳәынҭқаррак аҳасабала Аԥсны аиқәшаҳаҭра зинтә ԥшьаҭала Урыстәылатәи Афедерациаҟны аиҩызаратәы изыҟазаашьақәа шарҿио. Иахьа Қырҭтәыла имҩаԥысуа ари аҩныҵҟа политикатә еиҿагылароуп. Уи иалахәу иахьатәи рҭагылазаашьаз Урыстәыла ахара адҵара рҽазыршәоит. Қырҭтәыла анапхгареи аоппозициеи мап ацәыркыр ахәҭоуп Аԥсни аахыҵуа Аԥстәыла ирганахьала оккупациа захьӡу ҳәа рхы иадырхәо атерминқәа. Дара рыҩныҵҟа политикатә зҵаарақәа ихьыԥшым ҳәынҭқаррақәа аламырхәӡакәа ирыӡбалароуп ҳәа азгәеиҭеит Рауль-Ҳаџьымба. Аԥсҭатәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба аилатәара иалахәыз идеилиркааит Женева имҩаԥгахараны иҟоу жәларбжьаратәи аиҿцәажәарақәа рҟны Аԥсны ахаҭарнакцәа азҵаара шықәдыргыло Аԥсны жәлар рганахьала Қырҭтәыла адепутатцәа иҟарҵо аҳәамҭақәа ирызкны. Раферамза аҩажәыхәба рзы имҩаԥгахоит Аԥсны жәлар реизара асессиа изаамҭанытәиу аилатәара. Уи аҟны адепутатцәа рыхәаԥшраны иҟоуп жәохә зҵаара. Урҭ рахьтә ԥшьбара зкуп иреиҳаӡоу арбитражтә, Аҟәатәи, ақалақьтә, Очамчыратәи, араионтә ӡбарҭақәа рыӡбаҩцәа ралхра. Убри адагьы жәлар реизара адепутатцәа ахәаԥшуеит Аԥсны аӡбаҩцәа рквалификациатә коллегиа адепутатцәа Баҭал Таԥаӷәуеи, Каха Пертаиеи ралаҵара. Асессиа аилатәараҿы убасгьы иахәаԥшраны иҟоуп аӡбаратә мчрақәа рзы ареспублика аконституциатә закәан аиҭакрақәа алагаларазы азакәан апроект. Аҟәа ақалақьаҿы иаатит абизнесҵара ацентр. Уи ахықәкы-хадақәа ируакуп аусҭкылара аганахьала ҿыц зшьаҿа еихызго ацхыраара рыҭара. Аофис ҿыц аартра абзоурахеит иеидоу амилаҭқәа реиҿкаара арҿиаратә программа аҳәаақәа ирдагӡаны. Аус мҩаԥгатә иалахәын Аҟәа ақалақь ахадареи иреиҳаӡоу аҵара иурҭақәа рхаҭарнакцәеи. Ажәабжьас рҵоит ҳкорреспондентцәа. Аԥсны бжьаратәу имаҷу абизнес арҿиаразы ҳтәылаҿы иаатит абизнесҵара ацентр. Араҟа аусҭкылаҩцәа қәыԥшцәа ирыдгалахуеит абизнес программақәа. Апрофессионалтә ԥышәа аиуразы аусмҩаԥгатәқәа азгәаҭоуп. Убасгьы ироуеит аҭыԥантәи аҳәаа-нырцәтәи аексперттцәа рабжьгарақәа. Ирзеиҿкаахоит ҵакыла еиуеиԥшым асеминарқәеи алекциақәеи. Аус аулоит ахатә библиотека. Ажәакала аусҭкылара сшазызкыр зҭаху зегьы аҭагылазаашьа бзиара заԥҵахоит. Мы надеемся, что в таком более масштабном плане Центр поддержит экономический рост страны и развитие инновационных идей в Абхазии, в бизнес-среде Абхазии. И это будет способствовать улучшению экономического благосостояния молодежи Абхазии. Абизнес-центр иаднаԥхьалара алшоит раԥхьаӡакәны уи знапы азыркуа реиԥш аԥышәа змоугьы. Аха еиҳарак ацентр иаҵанакуа ҳтәылаҿы еиуеиԥшым аҵара иурҭақәа ирылгәыроуп. Аԥсны изызҳауа аҿар рекономикатә лшарақәа рырҿиара ҳалзыршо ацентр ҿыц иақәыршәуп уи азы иахәҭоу амаругақәа рыла. Зегьы раԥхьаӡа иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп проон иара убасгьы егьырҭ аидгылақәа ахаҭарнакцәа абри аусбарҭа аартразы. Сазгәаанагарала абас еиԥш иҟоу аҭыԥ ҳаусҭкылаҩцәа рзы даараӡа ицхыраагӡахоит. Иналкааны макьана зылшарақәа маҷу ма ҿыц аусура иалагаз аусҭкылаҩцәа рзы. Ара дара ироуеит алшара ҵарадырра иацырҵарц, амаркетинг, аменеджмент, закәанқәа рыдҵаара, ашәахтәқәа ршәара аганахьала. Жәакала дара русураҿы ирыхәо зегьы рылҵшәақәа иацызҵо аҵарадырра роуеит. Абас еиԥш иҟоу аусбарҭа аартра шаҭаху дареи ҳареи ҳаицәажәеижьҭеи уажәшьҭа акырҵуеит. Зныкымкәа, иынтәымкәа аиԥыларақәа ҳаман, аиҿцәажәарақәа ишыжәбо еиԥш иахьа алҵшәа бзиа ҳауеит, иахьа абра ҳаизеит зегьы. Абизнес-ҵара ацентр атеориа адагьы апрактикагьы аҵанакуеит. Араҟа аҿар аԥышәа роуеит мызқәак рыла. Ацентр аус ауеит аусура мшқәа раан Хәылбыҽханӡа. Арахь имҩахыҵуа ирымоуп аҭагылазаашьа аԥышәа ду змоу аусҭкылаҩцәа рабадырразы, аусутәи мадарақәа рыбжьаӡаразы. Наала Ҷхьынџьариа-ԥҳа, Ҭамас Чкәан, Аԥсуа телехәаԥшра. Мышқәак раԥхьа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи ахь инаган аҵарауаа рзы даара аинтерес зҵоу експонат ҿыц.
Иара рыԥшааит Очамчыра раион Ҭхьына қыҭан. Ақыҭа анхаҩы Беслан Шьынқәба иажәақәа рыла арасаҭраҿы аусура аан иԥа Шьаруан адгьыл иҵихит уаанӡа ирбахьаз акы иеиԥшымыз абаҩ. Аспециалистцәа аекспонат аҭҵаара ианалага еилкаахеит иара ижәытәӡатәиу акит абаҩ еибаркыра иатәу абӷашшара шакәу. Цитатериа ҳаамҭазы аԥсабараҿы иҟаӡам. Ажәабжь нарҭбаан ҳкорреспондентцәа ранҵамҭаҿы. Лассы-лассы иуԥымло експонат зыԥшааз Ҭхьына қыҭа анхаҩы Шьаруан Шьынқәба иахьагьы изхаҵом ирасаҭраҿы иҵихыз абаҩ ақәра миллион шықәса еиҳауп ҳәа. Адгьыл иҵыҳәҳәоз абаҩ аниба Шьаруан азныказ амамант иатәуп ҳәа игәы иаанагеит. Иаразнак идырит иара шәҩытәӡатәиу. Шьаруан иаб Беслан Шьынқәба аԥшаах уиаҟара қәцарак раимҭеит, аха ԥа ианиму амузеи ахь инаигеит. Аспециалистцәа аекспонат аҭҵаара ианалага еилкаахеит уи ижәытәӡатәиу акит абаҩ еибаркыра иатәу абӷашшара ахәҭақәа шракәу. Сара исаҳахьан анкьа миллион шықәса раԥхьа адгьыл зегьы аӡы ахыҵәаны ишыҟаз, аха сгәы иаанагомызт уи шьақәзырӷәӷәо сара исыԥшаап ҳәа иҳәеит арԥыс. Арасаҭраҟны ус хәан саныхынҳәуаз избеит нышьаҟынтәи хаҳәк ԥшӡа. Ааигәа анысба игәасҭеит абри абаҩ шакәу. Нас игәасҭеит даара акыр шахыҵуа, избанзар хаҳә еиԥшхеит. Ианҭызга саб иасҳәеит амузеи ахь иугар ибзиарын ҳәа. Иара ианига ирҳәеит ари китуп ҳәа. Цитатериа захьӡыз акит хкы ҳаамҭаз аԥсабара иқәӡам, иара амшын иҭан миллион шықәса раԥхьа. Усҟан цитатериа зегьы раасҭа идуз кит хкны иԥхьаӡан. Аура наӡон х-метрак инаркны ҳа-метрак рҟынӡа. Акапан бжьаратәла хә-тоннак иҟан ианеиҳазгьы. Иара рҭан Сарматтәи амшыни ажәытәӡатәи аокеан Тетиси. Цитатериа абаҩ еибаркыра Аԥсны иахьаҵанакуа уажәадагьы ирыԥшаахьеит Џьырхәа ақыҭаҿы, иԥшаан цитатериа абаҩ еибаркырақәа рацәаны. Археологцәа уи аҭыԥ цитатериақәа рнышәынҭра ҳәа архьӡырҵеит. Аҵарауаа ражәақәа рыла зыӡбахәҟәу ажәытәӡатәи аамҭақәа рзы Аԥсны зегьы ӡыла ихҩан. По предварительному осмотру мы пришли к выводу, что это позвонок древнего животного кита цитатерия, который обитал в Сарматском море, в древнем океане Тетис. Мы знаем о том, что когда-то вся территория Абхазии современной была покрыта морем. Вот здесь был этот самый древний океан Тетис. Кит цитатерий – крупное животное морское, которое обитало в это время. Его останки известны на территории Абхазии. Вот в селах Джирхуа, в селах Куланрхуа были найдены целые... В Джирхуа, например, было найдено целое кладбище кита цитатерия. Вот и эта находка тоже очень интересна. Ҭхьына қыҭа иԥшааз акит цитатериа абӷашшара аԥсуа палеонтологиазы аҵак ду амоуп. Аҵарауаа ирҳәоит иара ахьыԥшааз аҭыԥ абаҩ еибаркыра ахьышьҭаҵәҟьоу шакәым. Араҟа ажратә усурақәа амҩаԥыргон, иҭыжаараны абаҩ еиҭаган. Иҟалап акит абаҩ еибаркыра шеибгоу аԥшаара алаԥшахар, иауеит ари абӷашшара ахала араҟа адгьыл иҵазҭгьы. Убри аҟынтә археологиатә ԥшаарақәа анаҩсгьы рыҭҵара ахәҭаны ирыԥхьаӡоит. Уи аунаршоит ари аҭыԥ иамоу археологиатә ҵакы аилкаара. Достаточно редко поступает сигнал о местных жителей или слишком поздно поступает о том, что где-то что-то было обнаружено, неважно, это артефакт культурного наследия или это артефакты, связанные с природой. Но тут, конечно, интерес для нас очень большой представляет, для музея это новая находка. У нас уже были такие находки, вам, наверное, говорили планов, хоть там китообразный, позвоночник китообразный. Просто на месте мы посмотрели, он уже со следами окаменелости, там закремневел. Явно, что это очень древнее. В принципе, с этим как бы все нормально, все ясно. Конечно, я думаю, что музей подумает о том, чтобы... К сожалению, есть такой термин «инситу» на своем месте. Данные костяки были найдены не на своем месте, а на отвале после перекопа. Есть смысл, конечно, покопать. Было бы, конечно, замечательно, если бы обнаружили больше фрагментов. Аҵарауаа ирҳәоит ақыҭанхацәа аусурақәа араан лассы-лассы еиуеиԥшым археологиатә ԥшаахқәа адгьыл ишыҵырхуа, аха уи азы адырра ҟазҵо зынӡа имаҷҩуп.
Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә культуратә ҭынха ахьчареи рминистр лхаҭыԥуаҩ Баҭал Кәыбахьиа Шьынқәыра арҭаацәара иҭабуп ҳәа реиҳәеит аԥшаах амузеи ахьихнаргаз азы. Иара иазгәеиҭеит аԥхынра аҩныҵҟа Урыстәылатәи аҵарауаа Аԥсныҟа иаараны ишазыԥшу. Цитатери абӷашшара ахәҭақәа урҭ идырбахоит анаҩстәи аҭҵааразы. Уаанӡа иӡбахоит иахьыԥшааз аҭыԥаҿы археологиатә џьрақәа рымҩаԥгара азҵаарагьы. Алиас Корсаиа, Алексей Бастурков, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсны ашахматқәа рфедерациа мобилтә еимадара Аҟәафон ирыцхыраарала рашәарамза ҩажәибеи жәыхԥарзы Аҟәа имҩаԥысит есышықәсатәи жәларбжьаратәи ашахматтә еиндаҭлара Аҟәафон Опен. Уи рҽаладырхәит ҩышәҩык инарзынаԥшуа ашахматистцәа. Ашахмат ахәмарраҿы ихадоуп алогикатә хәыцреи ирласны ииашоу аӡбамҭа адкылареи, ус еиԥш ахәыцра ахьынӡарылшо аадырԥшуан Аҟәафон Опен иалахәыз ашахматистцәа. Ари аицлабра иднакылеит ахәыҷы инеиркны аду иҟынӡа ашахмат абзиабаҩцәа зегьы. Атурнир иалахәын ҳтәыла араионқәеи, иара убас Урыстәыла ақалақьқәеи рҟынтәи ашахматистцәа. Актәи амш азы ахәыҷқәа ракәын еиндаҭлоз. Сара сыхьӡуп Карапетиан Ника. Иахьа аиааира згеит, сара даараӡа исгәаԥхеит аҭыԥ исшызгаз. Ԥшьышықәса ашахмат ашҟа сныҟәеит. Сара даара бзиа избоит ашахмат асра. Аҟәафон Опен мҩаԥысуеижьҭеи жәаҩа-шықәса ҵуеит, уи еиҿкааҩцәа иазгәарҭоит есышықәса аицлабра зҽалазырхуа рхыԥхьаӡара ишацло. Ҳара даара ҳаигәырӷьоит абри захҭыс аҿы ҳхы ахьалаҳархәыз. Ҭоуп ҳара ҳәарҭахуп абри иаҿызкааз зегьы. Шәара ижәдыруеит аимадара Аҟәафон аспорт хҭысқәа даара иазҿлымҳауп. Аимадара Аҟәафон иазнауеит аинформациатә цхыраара, афинанстә цхыраара еиуеиԥшым аспорт хҭысқәа азы. Ҭоуп ҳара ҳәоит абри атурнир иалахәылаз зегьы ирзеиӷьаҳшьоит агәҿара дуқәа наҟ-наҟгьы. Сынтәа турнир аԥхьахәтә фонд ԥшьыни жәажәабаны зықь ыҟоуп. Аконкурстә еицлабраҿы аашықәса рҟынӡа зхыҵуа рыбжьара аиааира игеит Шарифулла Нутфулин. Жәаҩа-шықәса зхыҵуа рҟынӡа Тристан Кәарцхиа. Аиҳабацәа рыбжьара аиааира игеит Артиом Табариан. Ашкол хәыҷқәа рыбжьара иреиӷьылҵшәақәа ааирԥшит Тристан Кәарцхиа. Аветеранцәа рыбжьара аиааира игеит Борис Наҟәаԥиа. Аӡӷабцәа рахьтә Сарида Лакәата-аԥҳа. Зҽалызкааз зегьы иранашьан адипломқәеи аԥаратә ҳамҭақәеи. Иазгәаҭатәуп атурнир амзартә план иалагалаз аԥсахрақәа инарықәыршәаны уажәшьҭа уи еиҳа лассы-лассы ишымҩаԥгахало. Анаҩстәи аицлабра азгәаҭоуп цәыббрамзазы. Амра Зарандиаԥҳа, Иналагәха, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсуа боксер Баҭал Ҷыжьиеи асловак Владимир Белужски иԥылараны иҟоуп аҿар рыбжьара адунеи ачемпион ҳәа ахьӡ аиуразы рашәарамза ҩажәижәбаразы Лондон имҩаԥысуа аицлабрақәа рҿы. Абри атәы ааицҳауеит Баҭал Ҷыжьиа иофициалтә хаҭарнак Инал Лагәла. Атурнир ишиашо ицо аефир ала Матч ТВ аканалаҿ иҟалоит. Баҭал зыцлабуа Владимир Белужски апрофессионалтә рингаҿы имҩаԥигахьоу аиԥыларақәа жәбарахьтә фынтә аиааира игахьеит. Уажәы амш зеиԥшрахо. Аҳауа агәаҭаҩцәа излаарыцҳауала уаҵәы Аԥсны иахьаҵанакуа шамахамзарақәа леиӡом. Уахынла зежә-ҩажәиԥшьба, ҽынла ҩажәибжьба ҩажәижәаҩа градус ишоурахоит, амшынӡа аҟәандара ҩажәихәба градус. Абри ала амш еиқәшара аԥсуа ҭыжьымҭа ахыркәшоуп, иаарласны ҳаиқәшәоит аурыс ҭыжьымҭаҿы.